Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Siaptina amul ja'aki para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya pon ajunan Simulja Kiai Haji Abdul Khalik Yasin, seteja jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, sejuganan setejana abdina amul ja'aki, khususnya pon Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur epon, musyrif dari rumah tahfidz Al-Quran Madinatul Quran Al-Ustadz Khalilur Rahman, juganan Semulja Haji Karimullah sekeluarga, seteja hadirin hadirat, seteja wali santri seampon potrah potrenah di wisuda malar muka setejana oleh ilmu barakah. Tanpa panjang lebar bektona ampon malam benihun cokop malam kadinto ampon pokol 10 korang 15 WIB, berarti minabi istiwa setengah 11 ampon sekejap saos dan gula namung tero abrina dorongan pak ngumpakin. Pertama seematorakiyah dek kepara wali santri seteja masyarakat, kita bersama mangken parloh ngatoraki mator sakalangkong da Ustadz Khalilur Rahman. Apa-napa mak mator sagak dito para bapak, para ibu, orang ngapalaki Quran nikah hokomah fardu kifayah. Dadi moning ilingkungan gak dinto tadek seapal sagaleh, gak dinto hokomah haram. Dadi samaken nikah pas buka rumah tahfidz Quran nyaman Madinatul Quran, kak dinto ampon bede calon-calon penghafal Al-Quran malar moga tisagak dinto tertetia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah korpek nalpek ka Al-Quran, kete ka Al-Quran, Allah ku laku si bekal nolong na masuk surga. Tinggal kaula ajunan tak minabi long nolongin kaangkuy tenen Quran, mendidik Al-Quran, tinggal bagi ka ahli Nabi saos. Korsi penting norok ngabunga, adu aakin, insyaallah melok kencerna. Haji Karimullah saporanah benina kanak keluaran pondok alumni pondok pesantren punten keng keteh menjadi mediator perantara bedana rumah tahfidz Quran seasal kun konsentrasi kebekoh igudang paling punten kak dinto teti lapangan bulu tangkis kak dinto samangken menjadi rumah tahfidz Al-Quran salah pasnya mana kak dinto abek bere Madinatul Quran kotana Al-Quran pola para rabu kalaban kati kak dinto abek si bede isi kitara milo celepa amin
Ya mon segala ya tes umpama pas kelopae tak usah banyak bentah karena si banyak bentah pada tak apal dia. Bener? Tak usah awat-rawat. Tore, nikah ki Rosi pompong bedah. Nikah ring Mekah nih. Nikah capok lockdown. Karena makin nikah semo lockdown. Lockdown, semikdown. Tadi lockdown jak keluaran, lockdown kancing labengah, semikdown bahlun bulun sobi ini nah. Karena ternyata makin nikah banyak berita ning Tribun News. Majek ramen nih. Halo Ibu Di nang geluh. Aduh. Karena banyak berita mangken Madura gak dito masing-masing kabupaten angka kehamilan meningkat. Iki oleh lockdown nih kan. Oleh lockdown. Jadi lockdown, semikdown. Pon, kirosi panika orang Mekah. Kirosi panika minabi asolat di masjid sekoncerna akal tekel. Panjenengan minabi ampun depak ke Mekah asolat di Masjidil Haram. Seteti imam nggak bisa ampun pilihan. Gaji raja dapat fasilitas dari negara. Ki kadang bedetapal keen baca Quran. Bener ini. Bingkeng si arah sopen gak bisa. Bingkeng imam si arah sopen khusus gak bisa sini tenin. Bila tapal ke ya ada budi berdesi negur. Nikah imam Masjidil Haram. Apa boleh kunreng pelto. Jadi gelok panjenengan pas pada saya tes ternyata pas tak oning tak bisa melanjutkan benita apa gengetek bayi elah panjenengan lebih biasa maja yasin gen engak ka otang bayi la salput leres ya mun tak berjaja yocolna hadis kak dito muttafaq alaih rawahul Bukhari wa Muslim. Aduh pola area salah debak kabida tu na salbut ni sambin binian mak yonceng dah. Tore lagi anja rono tebga gula. Arokok umur ya tore. Berdestong hadis Rasulullah kak dito ada bu sona babak ranjingan ke jarang larang volume kan ta'ahadu on nyaman ta'ahadu hadal Quran ta'ahadu hadal Quran walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha berdesi macah fi aqliha dabu epon Gusti Kanjeng Nabi orang-orang sila hafal Qurannya jadi jaga beni hafal beni pasitina Kanjeng Nabi bahasoppa walladhi nafsu Muhammadin biyadih demi Allah sini kali tak wad-wad demi Allah lahuwa asyaddu tafallutan Quran jadi lebih keset tafallut ni kan lepas Quran jadi lebih keset minal ibili fi uquliha katembang ontak seetaleen teti ontak seetaleen kerua wararabu minabitale naga-oga buruk mangkada kalimat agak dinto in ahada alaiha amsakaha ning hadis lain
Mon betul-betul ejaga amsakah, maka bisa mesekan ke Quran apalan. Istilahnya orang penghafal Quran nyamana mutqin. Mutqin. Wa in atlaqaha dahabat. Tapi mon iro torot apalan Quran nikah, tak ilang ulang terus, dahabat, dober. Gula mari bon. Gula nikah teroan di anak penghafal Quran. Teroan di anak penghafal Quran. Keng gula ngocak. Engkau remon gun teroan di anak sing apalagi Quran, tapi engkau tak ngentang kade, tang anak tak kira toro. Gula akhirnya ngapalakin nik bini senetenin. Kadang anak gula senetenin. Begbenya oleh bon sampai oleh belung jus gula. Alhamdulillah, elah. Nika supir gula ambian mononing saksena. Nika ning tas mobil gula tidak tak ngida gula ngalak jusan roh hilang ulang sabak boleh roh hilang ulang. Kadang aben tabung tak nyempuk. Dia cak letuang apalagi Quran. Otak gula baca tak cerdas. Tetilah dok mabuk. Nika kuning belu. Makin berdere karin keng tak oning dia karin berdepak. Mangan gula kasambuk kaki Haji Abdul Khaliq Yasin. Kak dinto tak tahu ngapa lagi Quran bengi burung ngapa lagi ampun hafal. Insyaallah tabarakallah. Luar biasa beliau. Eng gula tak bisa kan belum ngejus nyorot mun. Ning Mekah bi gula yulangi pole sampai dingi-dingaki. Alhamdulillah. Japok budak anggota elang nolok. Nolok nama. Nolok elang giah mesti apan. Tak bisa. Leni kemararabu tuti melarat mangkan Al-Quran ke itu ayat dah khusus hafalan gak itu ada dua jabuna ulama. Setong inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Setong. Nika waktu baca cak baca walaqad yassarnal qur'ana lidzikri molodong. Tapi beda ayat lain. Kenapa? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Yang dalam surah Al-Muzammil min Nabi Ta'ala. Engkau Muhammad bakal abri negabaan qaulan tsaqila. Dedebu si berak. Jadi pon ning tafsir napa berak enggak dinto? Maknana berak. Tanggung jawab apa berak. Ya mau ni baca ayat walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Engkau yang menggempang Al-Quran untuk ngapa lagi? Cak baca kini kamu lo beda ayat lain. Mun kun ngapa lagi gempang pak? Gula sejus tak sombong setengah jam memari ibu. Biasa gula pun setengah jam apaan? Kelakuan enak. Jadi sing ngapa lagi ni gempang, lidzikri gempang. King berak enggak dito murojaan tak gampang. Jadi pada orang kata dan holil bagi guru kadip tu insyaallah hafid tinggi, masya Allah. Kadip tu hafid cukan. Ni kan manusia luar biasa. Apa jak beding ben muslim untuk kang pajapan ni. Alumon muslim tukang pajapan ni dah arkeun sakal. Maka pada telok orang si jamin mun masuk ke dalam kubur olah dak si bengal nyetik. Tanah dak si bengal nyetik. Saya setong orang mati syahid. Nomor 2 orang si lebur adzan ning masjid. Nomor 3 penghafal Al-Quran. Nikah jabuna Abu Ya Sayyid Muhammad ba tak kira kendai olah. Le tukang adzan di masjid tak kira kendai olah. Penghafal Al-Quran tak kira kendai olah. Orang si mati syahid pada Rabu sampai berdarah-darah kak ditoi pakon torot karena kak ditoi titi saksen tak kira kakak nolak. Lekari mele kuluban sambian mele saya kaman nih ngapa laki lah ruwet. Gitu orang sampai tep tukang adan. Jadi montaha ke TV ini. Ini kak calon dia montaha kak ditoi terlanjang umur mon polen. Ben calon. Insyaallah selamat dari azab kubur, amin. Para Rabu si badan gula mun yakin mangkana gula ban sampian gak ditoh
Epakon sarang Kanjeng Nabi 15 menit lagi kan setengah jam ambobok malam lah. Epakon sarang Kanjeng Nabi, epakon ngormat ke telo orang. Bareng gini. Mun tetemu ben telo orang ni kapakon ngormat. Karena ngormat telo orang gak ditoh pada ben ngormat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis kak ditoh bin Nabi ta'ala parawahu Abu Dawud. Inna min ijlalillahi ta'ala ikramati syaibatil muslim. Pertama, wa sahibil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Kedua, nomor 3, wa ikrama disultanil muqsid. Termasuk ngormat Allah, ngaku-ngaki Allah. Sepertama iki kak dinto ikrama disyaibatil muslim. Ngormat ke orang si oben. Jadi mun bade sesepuan reng Islam hormat tikel mage ilmu na mandeun ban sampean hormat. Pokon si obenan. Manggal mun oben cek semir. Kini ke nur. Napa Nabi Musa, napa Nabi Ibrahim timin si mator gak dito. Kento obu abdi nama ni benian kento ya Allah obu napa nih. Pas akhir Allah aja ajir ya obu ketenangan. Po, obu ketenangan ya Allah aja beri ning setong dua kebi sekali. Detik lebur obu di kapote kebi hormat artinya derma. Sing ngoda kau tu hormat ke sesep. Berarti ngormat ke sesepo hakikat adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ni ka akhlak. Lah makin ni ka mulai tak pati beden ni ka pun. Iki sing ngoda aromasa lebih alim ben sesepuan. Nak kana ki guru ni kan alumni santri ngaji, polan la dadi mahasiswa aromasa lebih pinter ben guru ngaji nah. Banyak tak banyak? Oh, tareng banyak. Korte tabrak guru ngaji lah ontong. Ni kan dadi ngormat dek kesesepuan termasuk ngaku-ngaki Allah. Nomor 2, hormat serah. Nih ya, bareng lagi. Wa sahibil Qur'an ay ikrama sahibil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Orang sing apalaki Qur'an, orang sing hafal Qur'an ghairil ghali fihi ay isra fit tajwid. Mun maca Quran beni paheros toror pang 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 make hafal pang 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 tajwidnya salbut Allah jadi ya betul betul pak gelu wal jafi anhu orang si enteng dalam artian apa ngapa laki ya hafal mun hafal lah king keperang haram tu je. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya takok ikening tolan Al-Quran, takok kening tolan Al-Quran. Dar mengaba-aban saya hafal, jelema yu baca boy, tore baca. Tahu sawat ruwet, gula oning negur ningi Mekah, kento cerita gitu sih. Oning negur orang India, maca Quran ajruk kong, be gule tegur. Aku bahasa Arab jaring joran kini mukim ning Arab, gule mator. Sebuah orang nak manis kopi gula. Bahatanya apa itu? Mon baca Quran alangkah lebih baiknya jak tojuk nganikah. Taring jawab nebah matapor ke gula. Dari menjawab. Quran re epatoron kan kui baca. Baan mulai kelak tojuk ngak diri. Ya king tak baca Quran, tak angok baca Quran bagi ajuruk kok. Pak gula mak iyong ko jak. Masuk akal? Masuk akal? Boleh ban sambian diajarin ban reng sepo. Mun Quran ni keker, be sambian bae siong. Kita tuh baca apa gitu ya? Jelas? Jadi terutama makin nih kayak bulan Ramadan, pak banyak maus Al-Quran. Nih kebiasaan siar nuzulil Quran nih di mana-mana ya berhubung. Kebadan gak mangke ya burung nuzulul Quran nikah yang bolan ningi gudang mau ningi kiri bengkil pada kebekiran di
Mangken nga alhamdulillah gula sing ngunceng pengajian mangken nih nuzulul Quran alhamdulillah. Eba burung kapi. Burung. Eman ka burung alhamdulillah. Ya jarang ngane kah. Anjay pon pemerintah gak dinto insyaallah sampai tanggal 2 Juni. Gelak lah keluar boleh ning majalah Detik sampai tanggal 24 September. Jadi nak kena sekolah insyaallah mundur sampai 24 September. Insyaallah parak lahir bentuk. Montela September panika. Are kok tak tambah boleh corona panika. Tegi malar muka tuliat ada penyakit nih kak. Malar muka dari paman amanah dari paman selamat kauleban sambian. Kalau apa? Barokana Al-Quran. Ingat kelok tajwid mapan. Masya Allah. Paski oning surat apa yang masih gaga nih. Apan benembun langanga. Pangocak. Nyaman tangan naik. Tahu sing ngajari pelengan mulai dikulakku. Sore, berat guru ngajari. Awalnya mak tadi ngajar na Quran ja awak kun dari mahadiah langsung torot. Setikaro kun torot. Isa ku tak berat ngatornakan apa? Berat ngatornakan. Mak sakalangkong nih ka Ustaz Rosi nih ka baru nih ka alhamdulillah Ustaz Khalilur Rahman nih ka alhamdulillah open bernajina nih ka masyaallah boleh koncengan ka kantomon molotan berit biasa. Nih ka mahfid tebek pinar pon. Ngarama ke jinon tur kan. Hah? Oke jinon tur. Capo ayat Al-Qur'an. Tegi lagi? Oh, biasa na. Gue ngapus kanton nih berit biasa. Nih kak, alhamdulillah. Ya barokan Al-Qur'an dia raja. Senomor telo. Sekotui hormat pasera. Sekotui hormat eki gak dinto wa ikrama di sultanil muqsid. Pemimpin yang adil. Nika itu kudu dihormat. Jadi pemimpin si adil berpihak kepada rakyat. Gak dinto kau leban ajudan kudu hormat. Berarti mun ngormat kak dinto hakikata ngormat dek ajudan dipun Allah Subhanahu wa taala. Keto bele salah setengah sambian tak bisa, anakan pula bisa. Kula berharap setero andi anak ngapalaki Quran ni katulay epenope ni ban gule imanoman mara Quran apal ban melaki motor ben po. Ya alhamdulillah hafan. Ya innalillah ka gula. Usaha utangaki. Melaki motor be gula. Melaki mobil man gula make baju ba ngalaki ngiridit. Ya rak aja tang pesen make ngiridit. Ijo semajar uangmu kan engko mun bilang engko tawat-ruwat. Da mangken bi gula eka disah pedidik juga tahfidz Al-Qur'an diberiin gak di Lestari Ampon malam tanggal 11 pada si Ampon apal 15 pada si Ampon apal 5 malam compok ni ke bi gula siap ngapalaki jus amma benih kuning genin monolog watwa riberin pada silandi anak 2 pada silandi anak 3 pauke dia eko pai benoreng bolan da tuan keng panggil ben Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud pada ngitek tako ites ngara ya ladin nah sepenting lah siap ngapalaki ni kan lejek bungan dan gula jadi Haji Karimullah ni onggun andi 2 rumah tahfidz Quran ni kita igresen ni kan kanto compok boleh karena si abangun asrama ni compok eki Haji Karimullah kento ni kata igresen kan banyak sangon terima abang Allah terima abang Allah ya re soki depan ni sambian terus soki kapi mulai banyak muka tahfidz karena apa lagi terus terang jaipon ulama si aja ga Al-Quran gak dito namung Allah butuh keterlibatan kita manggan kalimat dengan kui mutakallim ma'al ghair inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ngangkui mutakallim ma'al ghair anapa mak ngangkui mutakallim ma'al ghair mak ngangkui kami mak tak ngangkui saya artinya apa butuh keterlibatan kita untuk menjaga Al-Quran itu benibah bim salabim ijaga tak bisa kuleban sambian sekotu ajaga lebat ngapalakin ban lebat napa ban lebat maus Al-Quran mangkan ngangkui mutakallim ma'al ghair jadi harus ada usaha. Aba monitorot ning mangken nika benyak nak kanak panika sesengkam maca Quran. Bener? Jawab napa? Game napa? Cace.
Jadi mulai dari kulakku ngirset cacing. Nikah mon kelakon anak-anak makin. Jadi alhamdulillah nikah pada rumah tahfidz Quran, boleh nyon dukungna, nyon doana, iki. Nyon dukungna, nyon doana malar muka kak dito. Sareng Allah, paterosa tahun dateng nikah gue lagi buru mirang kabar dari Haji Karimullah. De salah satu wisudawan ampun berdesi hafal 6 juz. Segala kata. Berdesi hafal 6 juz semua. Salah satu wisudawan tahun ini serenya mana? Deki mun pas hafal 30 juz betta Haji Karimullah bola beliau jan soki umroh. Nah iya. Ba kan gelura. Ya tina deki hubungan so gula. Deki nyari anggota kan pada gratis pah bagi kan. Ya kan apa jangan masuk aki gratisan. Bismillah. Nika ya boleh oleh barokah Quran. Kan iki. Si Karimullah diki oleh anggota sekian, pas ternyata oleh fee sekian gratis bagi ke sing apalagi Quran hatam sekian 30 juz. Melar muka terteka hajat. Siap. Ya melang juga gratis. Wahai ngak ke Yuti gula almarhum. Lambak kisu Yuti ini karena jualan rokok insan. Pai bagi kata tangke. Ngerokok jong, ya ngerokok. Nyaman jong, nyaman ge. Melang cek ibri. Coba suruh meleh, mau celo, mau pai, mau apa? Ya insyaallah. Ki buru-buru beda hadiah narang sebarang. Sambian tanpa biaya, thank you bu. Tanpa biaya, alhamdulillah. Kanjet makin ngak nikah, sesare. Jadi ada biaya nikah. Eki jangan nakarakan itu. Nikah jauh banget. Ada bukti aki kemarin nih, dak budi nih, dan banyak pesertanya. Dan banyak pesertanya. Boleh bukti aki, setong gratis, 2 hasil lebadah, padang ampun. Alhamdulillah, nikah ternyata Haji Karimullah adukung keker langker karena bacaannya deki langker sima tepak bacaannya kanto sing apa lagi karena jadwalah tak berbenturan berjadwal langker mari isya alhamdulillah barakallah fi insyaallah masyaallah manar muka tersajana barokah amin ampun senikah manar muka mayu teh dungah ampun malam persiapan saya sahur kemarin manar muka raja barokah terki lancang umur amin langsung doa ngereng bapak ibu areng sarang sambian maja amin bula maja doa sholawat daf'il bala dari Habib Hasan Baharun almarhum ban gula lamba oleh ijazah dari Ki Sufyan Miftahul Arifin Seletreng. Ki Sufyan ni kan lamba ki ki Habib seseto kita tahun 2000 gula ki munduk lampon lah pernah ada bu jadi tahun 2000 ke bingkeng gak dito jaipon bekal raja musibah dan dimin mohon dimin lah kan itu bah beda sholawat yang disebar kan itu ternyata esena tepak kekebedaan sesemangkinan kan insyaallah ngiring sambianlah amin malar muka wabah pandemik COVID-19 kan itu tertulia epalober ban Allah amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa auladana wa aqriba'ana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqa'ana wa jiranana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazari'ana wa makatibana wa jami'a mahallatina wa amwalina min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha wa min syarril amtar wa riyah wa sawa'iqi wa ghairiha wa min syarri sayyarati wat ta'irati wal bawakhiri wa jami'il markubat wa anwa'iha wa min syarril waba'i wal afat wal ahad wa ashbahiha wa min syarril jinni wal insi wal wuhush wat taghut wa syayatini wa makaidiha wa min at-taraddi wal hadmi wal harqi wal gharaqi wa jami'il masaibi wa mukhtalifatiha wa min kulli bala'in fid dini wad dunya wal akhirah bijagil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ta'assanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut
وتوكلنا على الحي القيوم الذي لا يموت اللهم اصرف عنا وعن أهل بيوتنا وأولادنا وذرياتنا هذا الوباء وقنا وإياهم شر الداء ونجنا وإياكم من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.